Image TV gi health focus ku miyang tabi ba khudimak ku ahan bamaktada Mingumbam Santa Kumar Singana Kurumjari Taramna Oxel Masi health focus da Lokotsariba Hiram Masi Miyologi Punsibu Kanba Amadi Haiba Punsi Adubu Santo Hanbayava Katokpa Punamutagi Zawa Katokpa Makal Ama Oiba Hakchang Kayat Katokpa organ donation gi matangani Hiram Masida Wariwatai Taujanagudinamutta Aikoi Irakta Lengsinduna Lebire Laisam Monica Devi Program Officer Mohan Foundation Imphal Brass Ahan Nubuktada Mun Laisam Monica Bu Taram Oxe Monica Akoina Haujiksi Manipurna Akoi Inau Nona Hajavatare Akoina organ donation gi matangsi masi akoi khraga taba hujare ado organ donation haibse masi kari no haibo hafetang thambiyu mayam mamang yes nazari ba MHTB gi person ambo hanga talpa product chari amadi ingiri ma man busu ko man khonjari organ donation haibse koina kayat ki dan to ba sibani aduna organ donation si Manipur gi oina yam nova subject natragana topic amadi oiri atobapu atopa chakotpa mapam se western countries amadi India gi atopa states kaidadi hana taki yam kumang choksalaba atung makhan gi journey am khani milestone am khani hesata ado hojik se karam organ je masi donate to yawagi luga organ donation ji tawraba matungda aikoina thengnagadaba mawong khra haijaba tare ko adu so dum laksege adu kam organ ji donate to yawa ge hase katang thambi organ donation si khoina miyoi amagi hakchang da yawriba organ sing samna haraba da kidney koi piera maya anyone donate to yai liver heart pancreas intestine vital oina oiba organs achaw chaw basing roi maklan to yai aduga tissue singi marakta khoina eye da khoina cornea si yai adu blood vessels yai chakhola pagi matung in bones yai sing chingba blood vessels yai adubu Manipur gi context adi huji akhoina ngamlisi kidney khatang adana kidney transplant ngame kidney donation tawnaba haurai aduga amana tissue gi da hajar kan ta khoina cornea gisi koi mapunghan to bangam se hoi ikoi dri mamang je koi na Manipur gi hospital kharada koi kidney transplant to gi matang se koi tajage ado Monica hojiksi organ si hekta hajawata aisi organ je donation to gi hage hekta to go yawra ado magi procedure khara le biomani hajariba ado gi procedure su kitang haibiu ahamada koina khamina doise organ donation haina harpa matamda koina makhan ani thui base koina living donor organ transplant haibama natragana donation haibama donation tawra matungda koina transplant hairo procedure se laktoini aduna hingai da tawama leitra matungda tawama sigi sida khena baktang le koina hingai dedi koina living donor haizabata ibu munungi biyo as per the transplantation of human organ ekimatung piba yabasi amadi loba yabasi kana dagi no higher kanda first degree relation high near relatives ima mother father machin mana ima ipa ibung ipa hek na ba mari mata sidagi oigadoini karigumba sina category ama oikra aduga ani shubada lawfully hairi legally married longer lainaraba husband natragana wife tagi donor oiba yai hing ba conditions jati ko aduga ahum subada laisina unrelated hai karigumba first ka second ka se yarataba matamda koina koi second degree relation koi mari mata aigi khuragi macha mamagi macha mari di thokna ba adugo imung manung da compatible haina koi longna ba ya da ba habam su lai za pa adugumba matamda yai adu natragana any stranger amadagi lobudi sumai magyate to koina sum tajabada sum babu bo kumba masu gumba sum
Madudi ngasai first degree gi manuda mai samde ne ai na chika no grandparents hai aduga grandchildren's okoi su dum yawi jam dungai je Monica hojik se organ jing je transplant taw matung sita akoi magi pung hai je batai se ngasai panbi liver boiro heart boiro cornea boiro ko pung kya gi manungda siraba matungda pung kya gi manungda akoi magi organ ji extract tawraga koina kanu simba yabage haibasima aduga sai habiba kidney ani mak adum taw ya siraba donor dagi oiduine ba natra aidi hingiba midai di ani mak si pitoko yaroiduine ba sai nama piduine ba aduga kanu matutadi sai hingiba mina taw donor dudi magi adudi magi pung masingse adum kodakta talok thuoga tawba yabra si kamai tawi sagi donation gi matang ta mapan sahudra organ donation akoya lagitra matungda koi gi brain death haiba condition si oiraga di organ donation tawba ye se khena ba khata amasu lei tabal loina ma organ donation tawba yabra hai ti ya tiuza organ donation se ya ri se konya brain death haiba na tragana brain stem death hai se sigumba condition se da organ sing se donation tawba ye atopa koi amana circulatory death koi heart na maram oraga tragana heart ki disease na maram oraga like tabakanda di organ donation si tawba ya tiuza adana brain death si akoina ilai line hekta declare tawba ya de sida koi lozen x mayam gi makha poly adana brain death ama oire habise identify tawra matungda magi concerned doctor tim mamana koi committee ama leze hospital transplant center khudingi committee si legedweni aduga manipur gi oina so state gi oiba koi state branded committee leze ga aduna makoi singdugi marakta gi yawira kanda sagi branded declaration sit tawi sigi matang da so muka apaina branded se muktang declare tawraga yabra habdi yadeuza sida apaina apnea test haina tawi makhan gi koi gi check tawba medically some procedure kar legre asime amse taw matung da pung taru kanaraga minimum amuka sum tawi high matam sida koina organ donation tawba na tonga matter ama oi du declaration di norm si di sumaine layusa adugi declaration second declaration di matung da koina organ donation gi wari si mu mangda sa ta hoise that akoina sumaine lay ta ba kan sida organ donation tawba yai tawbining di habagi ayaba tuni lawza tuise tawbining dre haiga di tudopa pressure tawningai leite aduga tawbining haiga na koina makata na process chathe aduga tawbira kanda koina operation si organ gi wena di store to ba yate uza aduna leita ba madagi yawo matamda sagi brain death norms ma'am se fulfill tawraga di kudata dum operation taweza aduna koi gi kanada pi do no have a question se masula e pi ba se koina transplant center sing manipur da leiba transplant center panjarabada rims amadi sija hospital ga sida noto hariba koi national organ tissue transplant organization koi apex body ministry of health and family welfare gi makada laiba sina organ donation gi data statistics wena makoi ni bi so aduda koi waiting list haida nam khatle kanano har kanana waiting list chanba ya gi habasida koi dialysis torga laiba aduga transplant of a candidate amadi oidoiba but magi donor laizataba kangbu singsi koina register to ya with due consultation asagi koi lying biriba doctor sina ayaba yawra kanta register to doina za mokoi singjugi marakta chanaba asagi blood group ne ahambada matter to ka doise ja aduna nauna bayaba blood group singi marakta mioi ani hum khankala matungda koina koi manipur da su city oiba state organ and tissue transplant organization Directorate of Health and Directorate of Health Services ki makhada Manipur da koi office hang ga lei to makoi da thaba atuga makoi na kana da pi doino haibagi sigi allotment amadi kano de koina protocol se follow to weza sumai ta pasidagi koina mioi do ka khala kana magi maru waiba test map ama operation ama to gadaba the changa da test ma'am si tawra matungda koina cross matching ga haitan layoza ko adna si ma'am se thara kanda koina yari haga laiba phaba miyoi de na phangja na ja marakalla onika masai gi registration to wa ai magi ai organ ji to PBU haidana
hai singje masi nga sai hai bi center sing do id si hostel jenims na traga rims ta leiba ana ba sing hai jaw ta ko moi si na hai ba concern hostel du da register to du ra na traga sai gi organization not to do adu da to du asa koi no to da to sa doin each center hai di jenims rims amadi si je masa masa gi oina no to da registration ta lei je lei jaba du da mama ki lying zariba mafam se jenims oiro jenims ki doctor ki makha da leiba supervision makha da leiba patient sing du jenims sa register to ba ya rosa aduga rims sa leiba oiro mokoi gi register to ba do mafam se lying ba doctor se gi makha da obi doin si je ju chap mana sa duna adu mayam duna phangja hodoin ya organ donation je masi karamba miyoina haidi miyo yamane ta to goya bra magi chahi matang leibra natragana mi yamane ta ai organ je donate to jerege haina lage ta to hangadra ai ngasai panjagi ba living when hingi de di ai ge organ se pitho age kana no manda lawja salo voluntarily ka haiba se hingi de dia de aduga leitraba matamda kathuk charange haiba di loine aduga koina pledge ko system se aduna pledge sai ba pot si koina hingi da chahi 18 ke above legally ko sima 18 above oiraga sai 60 70 dai bo dum yai wasa ko kwagi minimum di sai try pan ho jani adu bi mathak ti limit lai ta ko ne ajare limit lai ta ko bane sa ko adu bu as per sai gi lo gi matung ina 65 ka hai bi yo za ko aduga madumang na hekta lepra 65 sura ga di lepra ha di lep te za sai donation ta ko matamda kana gumba ma 70 years sura ha ga di mahal na hingi da magi organ sing magi cornea na chingba sing se donate tok zaram ge ha ga di ko adum phara ga di lahu ba ya sa ko Mohun Foundation hai bisi kari no masi kadai the base the organization no aduga imphal da le sina yam kui ra do adu so kitang hai bi right tam zai Mohan zai acronym ni koina magi full form le ga multi organ harvesting and network hai bana sa foundation ni chahi ko magi mathak hena ba organization ama kha India ge oina aduga organization asigi extendable branch ta koi 11 branches all across the country leje India ge oina 11 branch leje aduga Manipur yorga aduga head office na Chennai de yoza aduga US ta branch amga leje yoza so Mohan Foundation sina Manipur da laki busi 2017 dagi horakanda koi ahan country director managing trustee hierarchy khara le jai la makoina koi Manipur ki stakeholders including health minister yaur kanda koi yamna aruba discussion ma'am taur matunga Manipur da la ki bniza akoi si amuka Mohan Foundation si amuka government of Manipur ga knowledge partner oine le yuza koi organ donation amadi transplant gi matang da koi na Mohan Foundation na amadi sai gi government of Manipur ga na kai kai tawina ba ya ke have gi matang system asi kholak mina na ba akoi yang kana dum kupna si atom hona jari sa sima adu ji phal da di 17 lagi adum lai ra na lok do ya bra 17 da akoi CME continuing medical education akoi workshop kind so haina ba ko brain net akoi na awareness khat to raga ya bra ha ga di ya deuza system se hoina health sector se akoi pulap kyan ta mina ba machange akoi Manipur da transplant surgeon neurologist lai ba bayam sina system se location birakanda sumai to gadavni haiba potsi koi homina rakibin hai tarza aduna si workshop si hom lakshu gerza Manipur da tawr se Mohan Foundation tawr kanda aduna health ki doctors nurses adige administrative da lebi ba personal meama koi Manipur gi ayamba reputed hospitals sing multi speciality hospitals singi chau chau doctor meam ka pulla kanda workshop se tawmina rakhi aduga asidang natana koina kayumba MLC case medical legal case hai jabatar koina samna har da road traffic accident ga oibse koina medical legal case ne aduna sigumba matanda organ donation tawi har ga di koina police department ki ab chau role lai sa organ sun network kam sang hai faza na 2023 ki April da koina keno to sakra 16 district ki police officers singa tor ka koi workshop ama with the then DGP ki supervision makha da koina Manipur Police Training Center koi pangai da lai basi da koina
ayamba stakeholders officers ma'am se kaurakanda koina workshop ama tawina zavirga ado adumaina tum lakpasina akoi khaknatana akoi administration da laibiriba hospital ke administration paibiriba ma'am sigi rules yam chawsa aduna smai sum tarpa including sagi directorate da laibiriba akoi gi health ki authority sagi health is state ki subject or state ki chawa thawdang su yawyasa aduna mayam gi support ki akoi one foundation sibu yawzara panyasa Dozik se 24 oxley ko 2024 ji box da 17 dagi ko gi process to di hore masi bok to ji box da chawak na haita chawak na koi da donor oi gi hai gi mon foundation na hona zaman dagi hai je tare ko kam hoji box da kaya mukti kano kaya mukti koi ja tho kre na hai di khatang moi voluntarily ko wan to pudu adu kaya mukti adu gi batungina koi mon foundation gi wak mayam ji jo bapung phai khole ha le pak tei ni da adu sai li the way awareness si chama ki mathak ta tawza ke koi school colleges university koi community health center ko like mapam phamgi community health center primary health center even health and wellness center asida natana koi gi kano ki ministry ki makhada ran tawba campaign Ayushman Baba ki makhada adagi Vikshit Bharat DC Imphal iski makhada CMO Imphal iski makhada koi awareness se yam paksana dum tawzaraga la yuza robutabu koi pledge tawba kina chi oina pb lobby ki basing se yuza 400 ki plus da laser yuza mi chamri ki mathakta koi da mang ai lakira kanda koi si organ donation tawzarage card of the PBU card am ta sembiyo na sumaina to bo mayam ma lakra yuza sumaina later yuza hoji bokta 400 ki maya size later takibani ado mayam sina khangpagi matungina even ngasi je koina wari otai tawjai se sigi matungda ju khangpagi matungina kana mana organ je donor oijagi donation tawjagi haina lakpase masi kadai do oina chatkani haidi Mohan Foundation gi mafam ji thir tuira natra hospital oina thir tuira sa sitem no ai bam no za Mohan Foundation gi su le sare duga jelim sa su zum lakpa yare rim sa su zum chapi be si je da su yare even Saigi state ki mariba soto hariba koi directorate of health services ki makhada lay organization sigi makhada so tum pledge to baki khudong cha badi tum lay gani si dana tana online da on foundation ki website lay atu da changa lay na pledge to ya za adu ga su noto hariba masagi website web page da tum changbi rakanda koi na sing da tum to bi be za katang hena advance oiraba na sing na haitare ko ado zik to budi sai Manipur gi ki bi story ko ado sai around 400 muksi ekoi sidai da magi keno to donor oi tapi bani ko sidi karam organ hena moida keno oi to bi re hoji box da oza koina awareness apa ka da pera session ama han lokje ekta mi se ekta donate to ge hena chongthor ko se kitang wai ahlo ne hena kitang wai oza adu na ha sing sida oina focus to chari oza ngasi akoina akoi generation hai jaba tare ma akoi generation jina gyan tar pa matam da in the next chahi manga ki matung da di akoi sigi reflection si ura kan user aduna na sing di akoi gi hana gi akoi gi wakalon lai je ko za like say dharma gi matung ina ai handa ki mapok sida organ donation ta ma ga di mathang mapok to organ to yaw na mukla sai jaba tare ko mi chai jaba ka adum lai di user akoi dharma da yam thajaba miyoi nga to oi bani na bi Hindu or Miro, Christian or Miro, see me, I'm sick of lady, see two wife or machangi. Ado, Naha sing city, okay, pros and cons, I have that. Our Fataba Kangaga, okay, na city streams, I had that organ donation. There's a hena tola e. Aduga organs, the Karambano have like I have a little bit home at the I did Tobzegi, Kimi Tobzegi have a native. I give Hakchang the Yawiba, son of your organs in joy. Lobby horror heavenly. Lobby horror on a place. I am but I'm noisy. Adu donor or be mise, Sidadi, Masi donor or hybrid, Kari, Subtaxi, Gumba, Natraga, Kamba Canody, PB Bele. Market importance size of Tariko. Hoisa, Quina, donor card Haitana, Ahamada, Mon Foundation gift card, Ama Quinadum, Sinazek.
si natabada koina hojiki noto hariba koigi National Organ Tissue Transplant Organization gi makhada di certificate ama phangi koina covid ta certificate phang boto dumaina koi donor pledge tawbagi certificate ama dum khutsin je adu natabada thuyopa can only take driving license the car young that is a yes or no on a table user ado khambi ba music the yes adum happy atuka ozik khangda ba mina so dum no dum tawri koza aduna tabda no high raga som da la kanda kona khang padagi car cha dum pai bi mi so dum yaw samna kanda kanu ji tawgi kanu ji khang de mamang da driving license low rubber ado smart car to the sai yes or no to the tick tawre ado koi gi ngasi dam go wari tai si to matunda ai koi na kanu si ko jo organ donor si oi ni en khala se ado organ donor si oi ba matamda sai gi PV card already koi driving license da di no na tha to khra ba adu ga department chala ga su madu gi hung tong jin ja ba ya do mong su le rong ga ni ko adu bu sai madam hina kano to bi do koi PV ba donor card to adu mak na dum adu na dum ya bra punchi ya ji tamban na ma na te ko sai da kano to do driving license do ya do di u dui ne ba ta adu sometimes koi donor card to hakchang do loina ram do ma tom da mang gi dui ne hai jari ba adu gi pot to adu da ni ga sai na mamang da su koi gi pung kya kamai to ko pa kana ke hang jani ba adu su kitang marik sum na ta kra bi donor card se par kanda khoina idonda thamsan da dia roza kai no kanda aina later matam matung du da ai gi thodang se to be se imung manong na ne na maroina aina plex si tawre hare ga imung manong da khangan biram basi amuru we imung manong ai gi next of kin hai ai gi he husband or na wife da habiram ba macha masu sing da habiram ba imung manong machin no pa da habiram ba imai pa da habiram basi amaru oi kai no kanda makhoi gi aya ga yaudana organ donation to ba yar ai isana pamzara me hare ga su hei ai gi leitaba matam da imung manong na corporate natragana yaning da ba upi raga di organ donation mai pak te sa hoi sima duna card se pai bi re hare ga natragana certificate se pai bi re hare ga di koina imung manong sida marik chumna khangan biramba aina si pamzara mi manong gai pau phawna raga pau phawna raga donor oi bi hai bale hoi life donor ga sai pan bi do death donor hai jaw ta ko si gi ani gi khela basi ani gi khela basi masai gi adum ma gi maming sida gi hore life donor death donor aduna masai tawba yabo hingai da tawba yabo organ dai di sira kan da tawba yabo organ khara su pan bi gre ko hai bo singdo adugi matang da kitang marik chumna hai jaw ta ko koi karam organ na sira kan da tawdu no karam organ na hinga kan da hingai da tawba do no hai do adu su kitang thambi akoina living donor da hingai da tawba yabasi bi ba yabasi mi wa mana ai imung manung da kini ma piba yare ani yawani na adagi liver machet ma piba yare sa aduga blood ka sini asik aduga part of hai koina lungs ko mase koina hoi machet wana piba yare aduga aduna tabade di yam ka hena ka shuya resa masai pambi gi do madam ko gi last intestine ju si na mo branded matam do oi do laitaba matam de hakchang ga yori ba kayat ono piba yare samna panjarabada koigi kidney ani lungs liver heart atagi cornea sagi skin ba where is a bone marrow bones tissue da ching do ide even heart valves ba where is a chokala pe matung in mapam khara da yam exemplary oibada khudang se piram ba mi bo yar is later ba mi dege chocolate pagi chang pancreas ki transplant sigunga mayam chocolate pa mayam ni later za aduna hingi ngai dedi ngai gi schedule tawga tawba procedure amani na numitu da chamanan dum tawgani operation som da donor ki tawri kanda recipient to get chamanan tawdani aduga akhina branded ki case ali khoi organ sing se magi deterioration hai ta matam magi mathau handara pa se branded oiraga ji oirapa matungda organ sing se tam tam na mathau handarak toine aduna ahambada kidney gi oina puni pan leiba ngame asigi manungda lahogba tam sa aduga lungs
liver asina chingbadi ayambana pung taruk adumaina oi even akoigi meat si aside pung taruk adumaina oi ado haiba pung sing sigi mangjongna leikidaba thokpa su dum yaudaba natte adu maruina sigi pung sing sigi manung yaringai thuna lahonaba honara kaduyasa palbigi ba pung masindo adu dagi wang nan thokhragadi khara lapa mafamda leitre kan se khudam oin haijar kan ko kitang lapa koi gi kitang remote area amada leigidre khalasi chathok khotok podai adu hujiki haibi go organ jingdu magi leibe yaba leitro matungda leibe yaba pung masindo adu dagi hela kano tawradi moi chatna ba sugya yaba da bra natraga relax adu aina panjagi bada hospital da leitaba oigadabani haiba ko aduna hospital da leiba haise donor branded oirega haraga akoina donor optimization donor gi akoina donor ama oirakna ba mongda natraga donor kanna ba honarak toine ba miwese ko khoi normal treatment ama da miwese hekta leiroi haraga su treatment lepanatte ba ko aduna tugi to ba once akoina branded ka declare tawraga di matam thengera ngangera ko branded se declare tawa matungda at least yargadi donor optimization aina koin hida lang takpiraga if magi imung manusna donor se oibida bayade oizarage na hire pakambu gidi donor optimization ai hida lang tak thara kanda koina sustain tawna ba katang hotna doine hospital la leitaba matam didi mioi se laga extend thoga la khudakta adung ba condition orgadi branded declare tawni branded declaration tawar matungda process follow to ko ne koina miyo edu leitre hire hekto organ donation na hana mang thate haizari okay aduna sigi poche la pane na sai gi niyom se follow to ko da matam aina lojero go point na organ donor ji hana ujere haidana donor card pai yu miyo jingdo adugi aina si hanjari si chumeza adu oiraga su sai gi branded ki declaration se kalum baya tiuza aduna hospital jo to disu aya da hospital jo to sumya mak ya de sai gi branded si declare to bira matungda magi matang organ donation si la ka doi aduna akoina alapa da lairaga su miyo edu pura kanda magi hana kogi monitoring ama darkar laigini haise ki kamai tawri liver kamai tawri piba yaba condition oibra yadaba condition oibra habadu adum branded ki manung zum yaw do ni sai test amam tawr kine sa ina wahu do so haijawdo kwai dagi chawba kathok padagi kathok pa punam tagi chawba kathok pa amane organ donor oiduji ma organ donor oire adu laigidre se suppose ko delhi laigidre khalasile delhi de sida por ko matam khadi changdune adugi changbodo adugi changbo matam ji khare hena lawbragati asagi magi donor tonga poche mangje betra halo question dani dai thamjari si oirak pa yayo sa ko mangi ba ya maram de kai no kanda hospital ki setup ta tawdu je hidalang thakpi na ventilator ki support ana delhi dagi imphal lo pa kanda ana phunamna organ donor oibire ha ga su logo ya da condition oirak pe maram di branded oiraga di sai organs kai do tapna mara chai tharak toini na the situation to that condition the low bayar to bayar adu mase kano delay ba monika legal bindings ung delay ba halidi donor oirame ma piraktre ka haiba sai kano du da ek to da chi kano ga di yawra provision ga di yawra za faina organ donation si maroina ko pressure to bayate sida habidi mioi duna na traga imu manuna yadra kati organ donation donor oirama ga su pida bayaya pida bayaya donor card file haiga su aina wakal huwa padagi tawroi haiga su sai certificate se gaira kanda khoi dum tawbi bayai ko imu manungda chamana na sai ai oining haiba potu amu haidu piram doini that ai organ donor organ kan bani oi tawzaroi haiba adu su ya adu sai exit dum yauri exit dum yaudoi demsa aduna organ donation si totally ngai humanitarian service ne aduna kanamtadagi hospital amadagi sagi organ tawdaba yade have compulsory mandatory adumadi laite sa wargi oina hajiba tare ko wargi oina organ donor masing yam leibase organ donation yam tawbase karam country jing oibugi bata US na oyosa USA na moi khoi gi chocolate pe matu ina khena bakhara lakre donation rate wangi transplantation rate wangi India na transplant rate wangi third subudale ko sa then Spain we may have said maming and may have countries kai ni Spain jam na to ni ta je ko aduna India so dum mangsin thario za ko masing hengalai aduga
transplant ki lam da so koi pancreas transplant ati hand transplant ma'am ama ano ma'am hojiki chahi 2020 ga 20 da 24 gi manung se ta covid na su lep khre adun tabata atu covid ki matung da so mohena organ donation amadi transplant se hena khumang chokhale monica mase koi je magi technology hai gadra koi gi lam gi aje utar lam gi tu gi chakhat gi matung ina natragana koi gi mi jing ji awareness ki matung ina masi khena wasi lai dira india na thar da ta go wi Chaman ko sa scenario ang khajar ke akoy na organ donation panam tar ko so sai operation to bigado doctor se later gati medical science na tagana equipment se do later gati asi masing handa bam the masing handa to ne mi sine yaw khana ga so ai taw ninga ga so to bom later gati usa kare to ne aduna sigi potse chaman na equilibrium da chamina ma thotari awareness to ba aduga akoy doctors surgeons masing hingat ba asing su yam tar ji india ji third kind of the position the lay have world you na india gi lay whole population stay da akoi gi khara di taw mani third da lay rabani na ko adu si gi population ju da taw iba donor je masi matik sare kan bi bra what in kan bi bra akoi 0.4 million 2021 ge census ke matung ina asi ka tani donation taw ba akoi amang sin thai sin transplant taw ba news ko adu bu ayam bana taw riba transplant se life transplant oi ba adu ka donation gi rate like ta gi ho ba mi singi donation se te mu yamak ta si je india khat na te north east se yu matab north east se yu padam da manipur na ahamba first disease donation amadi transplant taw gi north east singi states singi manungda manipur aduna hoji maksum tawrak pasina akhoi donation branded amadi branded declaration successfully tawiba manga yawraza adugi manungda mari miyoi mari mana kini ani se tan tawbirame ani ni se na tawbirame aduga miyoi ahumna kini yawraga khoi cornea se tan tawbirame nya pulapna manga haitare ko ahamba ni sidi kini khatang tawbirame aduga ahum surakpa dagi ki khoi mit yaw kan da mi sumaina tawgi bane manipur da hana kini dang tawram basi khoi sigi matung da khoi manipur state eye bank hana state ophthalmic cell khoi npcbbi national health mission gi makhada khoi office ma lei jai lomphel da lei usa sigi makha national health mission gi madi directorate ki makhada leiba mafam se ta khoi eye bank se sangara kan da khoi gi retrieval team khoi sagi retrieval team se da doctor yabi topa personal me mama yaw kan da khoi eye retrieval se hauser apna sa so I lai so organ se donor oi bagi khoi transplant law hai gadra sai ek ama khadi pan bi gre ko kajik tang khoi gi general public mayam jina katang khoi gi program ji ta jago matam da kaya tari aki kan yaudana ding tamna organ donor oi jega en thok pu yana bi mong da kitang xcd samlap pa hajaw tari kitang highlight to bi for the india ki na transplantation of human organ act si 1994 da passed out given atoka 2011 da amend tawraga rules da akoi tissue se hapkala kan da 2014 da passed out ga kai tissue hai din sai gi bone gumba cornea gumba ko snitching the six sapsa laga 2014 gi rules ne khoina follow to zai si x ya maru wai pa phasaba pot ani thamsa ya hamba da koi gi organ sing se lebe yon be yate si gi exercise atoka ani shubada nobody should die of organ failure habidi mioi ama ilai line hekta amagi anabas na maram oraka chi ya hoi kannaba ko pambai aduga karamba akoi organ sing se resources ni koi ki tangai phadana koi kai heta lan heta lan si mangan me yate sima koi ki excellent yam phasa ama me yaw sa adana koi organ donation taw ki tragana hingai da bu oiro later matam da bu oiro koi x gi makhada loina ma koina stick taw ka taw sa bang tani process niyo mayam ma lai am transparent oina cha thasai ro sa ko ki oina di manipur da tori ba adna chamana na sagi donor ama oi ba kan ilai lai na donor oi gre agi organ se miyo matada hekta piba ya pote apham chana masak khamna state na natragana
sigi organization sina koina mafam chaba adagi matik chaba mioi to pibi to ni hezari tuna sai gi waiting list lay mo ko ba pan bi do ha sa mo koi sing da mo sa hodo ni sa ado hojik se ko gi kano gi na north east ki na su pan bi gre ko state ki na su pan bi gre state ki na manga mo thola kre ado Manipurna su mangjin thana chali ha ni ko ado si hiram ji da khare hai na Manipur gi mathang da mangjin ta north east ki state se asidi karma sa Guwahati na oi do sa mo khoi ju tawba ho kre adu bo khoi na ri tadi wang yo sa sa gi donation rate da di wang kana dum hona ri mo khoi sho do khoi sho kana hona ri sa adu kano gi khoi gi sa gi organ donor ama oire ai se organ donor ama oire ga khoi na asai card ki kano amadi lai gre ko card khoi gi donor card amadi pirani adu donor card ke atop adu na taw importance ai jo ta ko ate di lai para donor card ki importance kai kai importance happy ragati koina sai ina panjaki ba imu manung da phu piram khangan bi tu ma lai re adu maya important oire to hospital da lai ta bata ragati sai gi imu manung na hoi organ donor se oi bininge na hana gi aware oi biragadi sigumba condition oire haragadi brain dead oire haragadi hoi lai ba doctor da phongdok bi bata that smile lai ta ba matam da koi organ donation se tok sabagi ya ba lai sai haina singa phongdok bi ba ya hospital do da jenim so or rem so any hospital da ya ko za se multi speciality ICU adugi matung ina lai ta ba mafam to da declare to ba ya bagi sai legal gi report khara lai aduma po shift awar kanda akoina hong to hon chin tawar khara atum ya gi sa sigi provision do di lai sai sa ado hoji phau da koi gi organ donation gi matang ji masida Manipur gi oina Mohon Foundation na ithan ta oina ta iranai oina hona bi bra ngai school college university khar di pan bigre ko moi di chatlaga to huini natra adu nata oda koi public response ai jo tare taw ba matung ji ai koi lekai de som ta taw ji ge khangan bi ko ka hai ba adu mo ga dil lai bra natra ga kano gi sat site gi Mohon Foundation gi mai kai de gi koi like mayam si da organ donor si hengkat na bagi kari kati to hanin badi le za akoina hawra pada yam na puning shiba warrior za akoina application chatlaga unazar base kana gumam na pung amakatang matam lawjage kan harase thabak chili schedule phangde kan hyper school colleges yaw da ban te sa ko aduma po akoina ngasi phauda tabjari ba chamai mathakta tawbiri se asida maruina awareness ti Mohon Foundation na tawjari hai tare ko adubu support to bi rakta ka men ki site ki suyam to bi stakeholder me stakeholders me koi anyone banza the health minister yam chama support to bi honorable health minister to ga aduna tabada koi Imphal West Imphal East ki CMO me am koi da keno to bi sumba campaign lak pakanda awareness se ai khunga chatana Vikshit Bharat kaina to ba koi Imphal East ki makhada koi chachare ko za adu tanatana ai koi university Kongan Thaba University te invitation lak sa za Rotary clubs Lion clubs Red Cross heaven chingba ayamba civil society organization me kutsam nar kanda ma'am to gre blood donation ki keno to ba koi run to ba organization ama ABBP hai mo ne amo koi ga su kutsam nar ga to gre aduma po akoina awareness service na di mapung pha ba ka ti phatri sa hoi yang wat li sa to ba maroina nahasing ingkala iba like la shu haira ba mayam sida sigi organ donation ki potse mayek se nan biwa mathau tai kai no kanda kai gumba sagi imung sigi whole imai pa na narapon decision makers akoina oirak to ni sa aduna akoina kai do boy sigi matang da kari knowledge lairage hospital da organ donation har pa matam da khoi idea kai le ke ha bado khoi sigi matam sida di huji ki matam sida khang ba mathau tare aduna asida natana media gi so ko za akoina chatla ga law si sinati cover to bangam de za aduna media gi so awareness akoi ga khutsan na ga natra ga media gi site gi akhang hi am le ge akoina taba health professionals me ama transplant surgeon neurologist me ama le state ki oiba so to gi body chobom lai video sa pa na mai am se pushing ba matam yaure za
ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ organ donation-ꯒꯤ transplant-ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯅꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯌꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯂꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯔꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅ organ donation ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ awareness ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯍꯟ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯠꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯠꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯠꯄꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯩ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯥꯔꯖ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯖꯗꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯩ if at all ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯔꯥꯎꯖꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯣꯖꯥꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯎꯖꯒꯦ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯍꯣꯏ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯇꯪꯗꯤ if organization ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ proper channel ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯦꯞꯅꯔꯒ ꯑꯣꯖꯥꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯦ ꯃꯣꯍꯟ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯋꯥꯍꯔꯂꯥꯜ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯉ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ office timing adum Monday to kanagumba pambiba yawragadi hoi sa Monday to Saturday office hours lakpiraga koi khanaba organ donation ki matang da hena khangba khoi office ta laaga counseling tawba mayam ma yawra sa ai hana khangam da pot adugi matang da so khoi adum keno tawse sa khoi mating pangsai aduga kawira ka so to khoi adum chachai ngasi bokta koi no haiba amta yawtri ko sa sima sima thaja jam nuai koi marak thatna bo brain dead ka circulatory dead ka gi khena base chi katang mayek sen na jaw tare ko katang marik chum na biu za kai organ donation yeng po matang di brain dead che maru oi ra sa dan brain dead hai sidi koi na yam thina soki ba ko ta yam thina soki ba agi brain stem si dysfunction hai di soki ba ta gi amukhana hal roi ta ba mawongi dead to brain dead hai se aduna brain dead oi re hai ga di matam katang ni leiduse tugi matung da di magi organ atopa mayam se tam tapna mathau handora ka doina sa sigi matam se dane organ donation ya apki se aduga koina circulatory death ha ga di circulatory system ga mari leina ba di koi heart sina kai umba lepki bata ga di topa organs mayam se tam tapna to khodak to lepki ni ko sa circulatory death matam da di koi organ donation se ya de to butabu cornea se di piram ra ya sa cornea se di ya aduga circulatory death over matam da koina whole body donation kind of akoi mayam hal mayam ma tawbi ko na whole body donation institute amada jenims ni rims ni ani sida apkana akoi hal lon sina yam batawe whole body donation sina muka asiki posela ise atu hojik kaino ma whole body donation je siga organ donation ga gi khena base si ma su kitang ban biyo hoi sa kanagumba na whole body donation tawbirage haragadi organ donation amu option be ya de whole body haragadi akoi gi asai organs mayam se tek ta kaina adum sinabi doine ma aduna institute amda sinabi matam da organ yaudna sinabi ya de to bata bu cornea ka ti ai ko sa cornea ka to sai tissue ki part tissue ki part oi banina cornea di dan to birama matung da akoi whole body se mu institute to sinabi ba ya aduga organ donation gi matung da muka whole body donation to baya pra hai ga de usu ya dre kai no kan da sai organ se lok thok bani na whole body donation o ya ra right koi ai gi mar ma pang jing alaman khasu koi gi to koi whole body se donate to ya we cornea si ma di to mi ai hai do bo si khang ai kai hai tare adu ke no tom do man ata si nau na hana whole body donation to bira makanda eye donation gi khutong chaba se leire khangbirak pamioi sing oiragadi koi Manipur state eye bank ta koi eye donation gi card pai bi bayan uza aduka card sigi matung ina sagi imu manung da chamana na whole body donation gi pot to the eye dan to bira matung da cornea se dan to bira matung da whole body se to bi hona mai happy ai aduka card lo bagi system su adum icham cham uza yam kan na hen lu ba oide aduna
office da chatpira kanda koigi mami matha bai oduta na chimba khara leirosa duga aya base pibira matungda card ama phangja doini jak nuai jemo ni ka koi si masi organ donation gi matang sida yamna nuai ko wari tai ama haija batare ko sathar tan lai ado hojik si koi gi leibak manipur state ta amati koi gi program asibu miyeng tagi ba sing haija batare si miloi sing asida karam ba tokje lai ja batare ko message pibira gadi koi gi organ donation gi matang je hena mama ta na khangba yana gi haija batare ko aduga mayam sida khare hena organ donation se thawai yaubi na wa karam ba message di pibi ni wala first item se koi miyo bele hi se koi kam kanta koi leiroi do na tra ka si do no hai se khangba na te aduba koi na leitra matam da koi gi leit aina leita ba matam da kai gumba aina miyo khara kan banga ba magade adu maiteron da hida ba channa sarra ka ba si oi do ni aduna koi na he ibu manung atagana khana chana ba miyo leita matam da open relation se to biramu hai ba wakalon sima ai tham sake kai dong ni koi dharma gi matung ni mai tha to kini ko za phumjan gi ni adu gi sarupudi koi na miyo khunai se kan hobada mating pangbo oina koi kayat sing se hakchang te yori ba kayat sing se tan to biramaga miyo punsi kaya gi ko tungi punsi da khara hena hingja hongna ba lambi ma pibiram se haiba wakalon se dai tham sake duga ai samus tau sai oza koi sigidi phaba patabana tonga wari amani adugo koi sigi feel se leiza banina kana gumba mana organ failure oiraga la e haiba ki awa bado koi ura ka khatani ba khangi se koi sigi feel se leiza ra ki matung inasu hana su tum khangjai goza adu hena pamjaru bo oibagi koina organ donation se ai khana chana ba mapang sing koi dum pausen se pijai to media ke through the giso si image tv na ating obirakanda support obirakanda mayam da si pausen si suyo han biu hai dai thamsa ge sa punsi amabu kanba amadi punsi adu hena sangto hanba dugum laba kwai tigi chawba kathupa jingi manungda ama oibiriba kathupa makhal hakchang kaya kathupa haiba hiram asida nasi mohon foundation gi Imphal branch ki Laisram Monica na silaba matam kaya kaithok pire hairaga image tv gi health focus program asida wari watai sawagi khutung sawa khara pibi gi damakta image tv gi maikai degi hanna na thalat chabo phongdok chabo ga loina na mohon foundation gi khongchat amadi organ donation gi matang ase hena manipur da koi gi lebak state sida hena sak khlak na koi gi hoji oiriba punsi ma kanba amadi punsi sangton ba haiba pandam ase masi mapung phan hanami na si haiba wakalon asi thamjau ga loina na image tv gi mai kai degi hanna monica abu thagachai खुरुमजरी